Yes, reka tubasuze kandi tubashimira abakunzi ba CTN Rwanda, turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ku mugabane wa Afurika n'ahandi hose muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Turizera yuko mumeze neza kandi mukomeje kugenda munogerwa na gahunda murimo gukora. Nta kindi rero kitugaruye ni ukubagezaho amakuru arimo kuvugwa ubu ngubu, ni amakuru agezweho, ni amakuru twabateguriye. Tugiye kuganira ku kibazo cy'umujyi witwa Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo rero mbasabe ngo nyamuneka mukore subscribe kuri iyi channel, tuzajya tubategurira amakuru meza nk'aya ngaya tuyabagezeho, kugira ngo nituze yadushyiraho n'inkuru kandi kuri notification izajya ihita ikugeraho. Ntabwo dutinda rero. Kugeza ubu ngubu situation iri muri Uvira ni umujyi uhanzwe amaso n'abantu batandukanye, nyuma y'uko hafashwe umujyi nka Goma, umujyi nka Bukavu. Uvira ni undi mujyi ukomeje kujya muri target z'umutwe wa M23, ariko none ni umujyi warurinzwe cyane n'ingabo z'u Burundi, warurinzwe n'ingabo za Kongo, warurinzwe na Wazalendo, ndetse hari amakuru avuga ko n'abacancuro bari muri uyu mujyi kubera impamvu zigiye zitandukanye. Mu gihe rero tutarajya byimbitse muri uyu mujyi ngo turebe icyo bihatse, reka tubabwire iyi nkuru irimo kuvugwa nuko hari ubwoba bugenda bwiyongera mu gisirikare cya FARDC ndetse no mu zindi ngabo bafatanyije hariya, nkuko twari tumaze kuzivuga haruguru, Wazalendo ndetse n'Abarundi. Baratinya rero yuko uyu mujyi ushobora gufatwa na M23, ugafatwa nta ndwano zibayeho cyangwa se nta ntambara ikomeye ibayeho. Uyu mujyi rero ngo ushobora gufatwa ni mu gihe ngo ibiganiro by'amahoro bisa naho byahagaze, urebye bitewe nuko agahenge karishwe, nta biganiro by'amahoro birimo kuba, kandi hategetswe ko ibiganiro by'amahoro bigomba kuba bigendanye no kuba intambara yarahagaze hari agahenge. Ubu rero ikintu gihari nuko FARDC, ikindi gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kirimo kwimurira intwaro zikomeye mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu kigo cya gisirikare cya Mudubugu. Izi ntwaro zikaba zirimo kwambutswa zivanwa muri Uvira zikanyuzwa ku mupaka wa Kavimvira ni hariya mu Gatumba, zikajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Urabona imodoka nyinshi cyane zitonze umurongo zirimo kwambutsa izi ntwaro, ndetse n'ibifaru birimo bigenda byambuka. Ubwoba rero muri FARDC buraterwa n'iki? Buraterwa nuko ngo buriya ubwo Goma yafatwaga hari inararibonye cyangwa hari experience guverinoma ya Kongo yagize, noneho yo kubona umujyi nkuriya ukomeye ufatwa, ugafatwa mu mpera za Mutarama, noneho ugafatwa na M23, ikaba yarasanzemo intwaro nini zikomeye cyane, igasangamo indege z'intambara, igasangamo imbunda zirasa indege, ibifaru, imodoka z'imitamenwa, drone ndetse n'ibindi. Ibi byose nibyo M23 yasanze ari mu mujyi wa Goma irabifata. Bivuga ngo amakuru ahari aremeza ko nibura intwaro M23 yafatiye muri Goma ishobora kuzikoresha imyaka 20 yose irimo irwana, kuko ni intwaro zikiri nshya, ni intwaro zitaragira ikibazo na kimwe, ni intwaro zikomeye kandi ni intwaro nziza zigezweho. Tekereza nawe gufata umujyi ugafata intwaro nini, ibimodoka nyine binini cyane, indege z'intambara, imbunda zirasa indege, ibifaru, imodoka z'imitamenwa, drone ndetse n'ibindi bitandukanye. Umwe rero muri bashinzwe umutekano ufite icyicaro mu Burundi, utaratangajwe, avuga yuko iyi nkuru koko ibyivuga ari ukuri. Ibingibi ngo kabariya ari cyitwa strategic withdrawal, cyangwa gushaka ari uburyo bwo gushaka kuva mu ntambara cyangwa kumanika amaboko, kugira ngo FARDC itongera gutakaza ibikoresho by'ingenzi. Ariko noneho ngo bikaba bishobora no gutuma Uvira igwa mu biganza bya M23 nta mirwano, bigatuma izi nyeshyamba zigenzura imijyi 3 ikomeye mu burasirazuba bwa RDC nyuma y'ifatwa rya Goma ndetse na Bukavu. Mu by'ukuri witegereje nk'uko uyu defense attaché abivuga, afite icyicaro mu Burundi, aragaragaza ko byanze bikunze FARDC igiye kuva muri Uvira, hanyuma M23 ikaba yafata uyu mujyi wa Uvira itiriwe irwana, itiriwe igira ikintu na gitoya ikora, hanyuma bikaba byagira rero ikindi kintu bitanga. Intambara yo muri Uvira umurundi ayirimo cyane, ariko kuva muri Uvira kwizi ngabo birajyanirana no kuba ejo muri President Ndayishimiye yaragiranye ibiganiro n'abayobozi ba M23,
harimo kureba uburyo Uvira ishobora kuba yafatwa ariko hatabayeho intambara, ndetse n'ibyakurikiraho nyuma y'uko Uvira ifashwe, harimo kuba Uburundi bwakomeza butahangayikira mu bijyanye n'icyo cyemezo, cyangwa mu bijyanye no kuba Uvira yabatombe yafatwa. Hakaba harimo no kuvuga yuko M23 nifata Uvira, yasabye abarundi yuko batazaha ubuhungiro Wazalendo ndetse na FDLR. Bivuga rero ngo kuba FARDC yatangiye kwivana mu mujyi wa Uvira biraha inzira M23 yo kuzafata Uvira itarwanye, ariko bikazanira n'umurundi kuba haba imirwano yatuma n'intambara igera mu Burundi, cyangwa se bikabugiraho ingaruka zijyanye no kuba M23 yagera hari igahita ifunga imipaka, kigiye bikomoka kuri peteroli abarundi babikura he ntaho, n'ibindi byose bakeshaga uriya mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba byahagarara. Ibyo rero nibyo biganiro bagiranye na Ndayishimiye. Kugeza ubu rero nubwo hari abasirikare benshi kandi bafite ibikoresho byinshi, ihuriro ry'ingabo za Kinshasa harimo n'umutwe nyeshyamba wa FDLR, n'umutwe w'iterabwoba, ingabo z'u Burundi, abacancuro, abanyaburayi n'abanyamerika hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo, kugeza ubu ngubu bananiwe gusubiza inyuma AFC M23 muri uriya mujyi wa Bukavu ariho uri hafi nyine na Uvira. Ku gusubiza inyuma rero ibikoresho ku ihuriro ry'ingabo zishyigikiye guverinoma ya Kongo bigaragaza ko iri huriro ridafite ubushake n'icyizere mu bikorwa byaryo. Usibye muri Goma rero bagira igihombo kinini ku ruhande rw'ingabo za leta, kohereza izo ngabo zose zavuzwe haruguru i Bukavu ntibyashoboye kubuza uyu mujyi gufatwa. Bityo rero bakaba bavuga yuko byanze bikunze na Uvira mu gihe runaka ishobora kugira gutya ikabatombe. Ni mu gihe nyeshyamba za M23 zagaragaje ku mugaragaro ko zizateza imbere cyangwa zizaharanira ko ibiganiro by'amahoro byagenda neza, noneho hakabasha kuboneka amahoro ari mu burasirazuba bwa Kongo. Aho mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye ifatwa rya Goma, icyo gihe umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yavuze ko inyeshyamba zishaka kugenda zikagera i Kinshasa, ndetse zikaba zafata ubutegetsi bwa Kinshasa zigakuraho President Antoine Tshisekedi. Gusa ubu ngubu ababikurikiranira hafi bavuga yuko hari urugamba rugomba kubanza kurwanwa kugira ngo koko izi nyeshyamba zigere hariya i Kinshasa. Yaravuze ati turabanyekongo tuzakomeza urugendo rwo kubohora Kinshasa, iyo badusabye gusubira inyuma baba bashaka ko tujya he, ntaho tuzajya, ntaho dufite twajya. Kugeza ubu rero amafoto yarimo aragaragaza ibifaru binini bya FARDC ndetse n'izindi ntwaro zirimo kwambuka zijya mu Burundi, ariko abantu bakavuga bati se buriya M23 yakwizera yuko nta kibazo bizateza mu gihe ibyo bitwaro bingana gutyo byaba bigiye kurundwa mu Burundi? Ese Burundi ntibuzagira gutya yenda bukaba bwabihinduka bugaha icyuho M23 ikaba yarasa kuri nako bwa icyuho FARDC ikaba yarasa kuri M23? Ibyo ni ikintu abantu bakomeje kugenda bibaza. Ariko nanone wasubira inyuma, wahindukira wareba umubano n'ubushake Ndayishimiye afite mu gushaka gukorana na M23 mu guhagarika iyi ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ukabona ko hari ikindi kintu mu by'ukuri agamije kandi gishobora kuzagirira inyungu M23 byanze bikunze, ndetse n'igihugu cye utabyibagiwe, kuko nta kuntu wambwira ngo M23 nigira gutya ikumvikana na Ndayishimiye akemera ko atazagira icyo atazayirasa cyangwa atazagira ikindi kintu ayitwara, bitaba ari inkuru nziza kuryo, dore ko yabasha no gufata Uvira. Yamara gufata Uvira bakabasha kuyiyobora, bamara kuyiyobora Burundi bugakomeza gukora ubucuruzi bukoranye na M23 yabiyobora Uvira. Ari nacyo kintu ngo Ndayishimiye yaganiriraga nabo avuga ati nyamuneka Uvira twe tugiye gukora amakacu karenge, ariko nimumara kuyifata muzareke dukomeze ibikorwa by'ubucuruzi, muzareke dukomeze ibikorwa by'imigenderanire, tuzakomeze ibikorwa bimeze gutya na gutya. No baramubwira bati twebwe nta kintu bidutwaye, n'uri turashaka imikoranire myiza n'abaturanyi batwegereye. Bityo rero kuba mwabyemeza gutyo nta kintu bitwebwe bidutwaye rwose, nimuze kugira ikibazo. Hagati aho rero Uburundi nabwo mu gushaka kunoza umubano mwiza, ubu ngubu amakuru ahari aravuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo gutakambira Ubufaransa kugira ngo Ubufaransa bugihuze
n'u Rwanda cyangwa se bugihuze nabo batarimo kuvuga rumwe muri iyi minsi, cyane cyane u Rwanda, kugira ngo hongere hazahuke imikoranire hagati y'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane u Rwanda. Murabizi ko igihe gishize ari kinini hafunzwe imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Kugeza uyu munsi ibicuruzwa byavaga mu Rwanda bijya mu Burundi byarahagaze kubera imipaka imaze igihe ifunzwe. Ibyo byose rero ni ibintu bikomeje kugenda bibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, yaba ku ruhande rw'u Rwanda yaba no ku ruhande rw'u Burundi. Bivuze iki rero kuba ingabo za FARDC zirimo kugenda zikuramo ibikoresho hariya muri Uvira, bivuze yuko bidasubirwaho umuntu nakubwira ngo Uvira tombe uzajye ubyemera, kubera yuko kugeza ubu ngubu Uvira yamaze irasa naho iri mu biganza bya M23, dore yuko isana yagose, si ugusa ahubwo yaragose, yagose ibice byose bikikije Uvira ku buryo habura imbarutso ntoya gusa M23 igahita imanuka ikagenda igafata Uvira hariya. Uvira rero ngo akaba ari umujyi uzafatwa nta ntambara zibayeho, ahubwo noneho icyo bose barimo gushaka ni uburyo Uvira yafatwa, ariko umubano w'u Burundi cyangwa ibyo Burundi bwakoraga muri Uvira n'ibihungabanywe no kuba Uvira yabifashwe na M23. Reka rero bakunzi bacu tubashimire kandi tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubategurira, mukomeze kugira ibihe byiza.